Kuruka yo mukahumuro turi yahareba Ahindugire twinerwanya amahembe sako ero kushangwa headquarters zo mu Rwizwera kandi bine n'amataji mu Rukazo mu Rucenshama muri Mbara nabakuhereza je uhereza no Burundi akarho chief administrative officer wambeta ba DC wa Rwero. Okay. Mvuga picho muntu tarumwe mizayomi ngo akagenda kari hati nagitwo ngo yefweho hati mburza ngwari nkuko mucyaro mu kurabo masaso kurabaye mazima nzayo muronda ampizoba asiyoka just zo mu office ayeta bambakora mu office abari baruho ayayo fomu madamu aronda naho mushikina yonda ndaho mwojo tuzayo fomu tugisigninga yiruka genda tugitwa. Okay. Nyamuko penji twarantebe bangu mukazi kare ba ma transfer tugenda hamwe mwija kunuye tija bushenyi bantu mabushenya DFI. Okay, umukazi we bamutaka hi kati twagenda hamwe twabire wetu baramuhiraho gukora bakajya twena nyoba nta DFI wobaje ngo reporting a district coach officer wa Bushenyi. Okay. Gonga kumpukayo nanyonga mbere district coach officer nta DFI kaharho umwanya ubwo umuntu rwasa kushomese byaho tukarche kandi kabiyashomire takabikora nabo mbwe namuhereza ho umurumo aho tuzahamwe konka abantu binshi kabatakunda gukorana n'abakazi babo ninga bashija babo iwabo enchi wabire no ukunda gukora nawe kugira ngo mushabire na transfer ahimo nazene westire muze umwanya office yemwe kwaye aningira ikimyaka nkene 5 mukaga inamazire ndi nyenka esente zona ndukwishisha nkagira ntikingugira umuntu omwe akagira no kuya control kandi ari kutura nyenka. Okay. So ashara kugira ngo muture hamwe muka nahamura mu mukore hamwe. So mwaza Bushenyi mwakora. Twaza Bushenyi. Twakora kahwero muzakinana neshatokwe bankuza. Bandeta nkambara district coach officer. Mbara. Okay. Nakura agriculture mu district ya Mbara. Omuchara wa mwihayo ninga waguma wenka this time wisha wenka. Nije nawe. Inija nawe kina barisa ku officer yaba assistant agriculture officer nabo bakamuhereza division no muri Mbara. Cyuma ndyaho ngo bankuza kariho project yaberero inesente from World Bank na NIFAD nebambeta swarapo South West Agricultural Rehabilitation Project bajintamu kabajintamu kandi rondana basafu waro akore nabo nabo muri tamtamu ebwe kandi haraba imbargahera babajungu tukora yes kusya kacinana nemwe cyenda nemwe bantu asfane ngo bantu arakasese harhoya na German project yaba German yabirere bakweta Regime Seed project yane kore byembibo konka umusiga for the first time ugenda wenka ngenda nyenka. Okay. Hati nagizire base nzayo nkora kabira bwe myaka 2 bantu ara kuzakura agriculture kabare nza kabare konka baguma. Okay. Mandiga kabare ninjo mu weekend ngira then kunarije kabare bankuza bantu ara headquarter Entebbe. Okay. Wakora yo bwire buri kwingana ki nakora ku ha 95 kusya 94 ko nagambira niyo nahumure ndukuruga. So kuruga 99 utaho muri Mbara hato bwabo kirya hamura mukuruga ahiba kutandikira Bushenyi kwija mpaka ahiwa henderira Entebbe ukekorera cyo magaraga wakuboko ine mishara mirungi muri on position zunungi mwene ukekorera mbere kunashira Bushenyi nari giro muri yari yarayo ukuruza kuruga bukarasa bakantwekire kirore cyo kutwara ibintu byanje kandi nyine zero
Ahubwo umuntu akija noma ba stock pa akija rete kijiko citu rete mu mfarasi gwitu so eshaha yo kufuruka kwiyakire ofisi yakwereza emotoka yo kufura obo kwe motoka ecirore togera cyogera irande rwingana y'bwa kasese tingira cyo kutamu konka icyo mushaburu yakaro biti umumbuganje yakarwe biti nkabiriya nkebyo ebiti nkamukaga bigwire abantu batemere yone mbuge yuvirengo mbwe ntumugizeho abana mbate mifarasa aha motoka iwokata hengo kandi bitina byote byarire bigwire hebu washaka kugira ngo utagenderaho ngaronje ukata hengo navuga ntika imbwe kantemu hate kuwaza rese kinagiro kandi mucyaro kanye n'ikinyineyo kinagire bushenyi kunazitaho naguze kunahemba nagira ati ninde kwa kuombeka kandi nakapichi kandi mvuga almost every weekend ndukuzo wituri akasinga nayombeka yenju wigukamisho wijko kushwara kuwize omukiroro inemwe nko mwanya gwa utuntu twawo twokozesa wajiro mujinyi naziro muzana naza haruhese tano bageta kishabyaho nayombeka mweduka imiryango ebiri nati wahweza nahweza nagura yitaka nagura nerindi kuri ahina na batu nka 3 miles away nagura irindi natayindi akwe manager naronda rugandwa naronda ikibanja kuriya naguza nejo naguza nakinije natandikana naza rugando hati nyane ngambira niyo ndikujya kubandi nko mu weekend konko bwiro bw'india kandi mbwe obunabire ndi foto ndunankoku ndi kasese nabona yombekejenje nagambire ya harina kabazire road wajiro wagura protein muri Mbarara bakamba ko ushaba bakweyabusha nakashiketa gaba protein uzumunanka no mu department ya land zo shaba protein no mukanso town karaka kwa rukitinga plot na nije was allocated. Oh really? Bakugabira bakwane papura byayo. Yotandika kwetera plani no kutunga occupation permit naki. Obo buri muntu we no wabire naye arigo mukozi wa government no yabe nashaba ninga no bya kubata. Muntu we nakana shaba. Konka mweno shanga priority mbakambye bakwerezo utine neco shashwireyo. Kano shashuraki. Kuya nk'imishoro shanga nko umshoro gwa government gurishiringi nkabishatu birikabitano gurukumyokwe mazima. Nijuka hari Victor Bwana Road. Bakajango ba heads of department. Mujene mkwate proti umwanya gwasha kubaho babikishaka mje mkwate proti obuze ware butayambo mwendo kuni abamwe twakwataye konka bakwasireyo hati nibo kureba bayine Victor Bwana eje bakoreye bakora so kano shaba kwereza ahabwencha abantu bo bwirobwe bataragiga harire kimwe habo kuba opportunities zikazitarzoma mbwenu ebyo bwigara nebintu bw'imilete to kubasa araho bakwetemigisha mbeshatura bagize ngo tuze kwata bikitabwana free things free products kongamwe twaze twarakirisha kita nyo kuza yo ngoko wahargo ato agireyo protadara ziguza nka miliyoni 300 so kugira ngo turage kare twikara mbeshwara turyaho so kuwaza kasese proti yawejo wajombeka najombeka ndikasese nakumanyoreza sente nijo mu weekend ninyombeka nigide obweke kane turanka hi mukana mpandisa mukamwe nenje ya government kashikate head wa department ukando tutungeje ya government so ngandi umuntu ya government kamantuire kuriya kamantuire kasese my wife yaba assistant agricultural officer
Nyonkanye nejo mpango nka district agriculture office. So bamwe mu yabe ni bamutumuncheho umuzafrati sezo. Zafrati za boma. So ezina bintu mubazigabira abandi babiri bari yarevo yanje. So kunaje kuruga kabari nashanga government yadese police yo kuzangwa amajuga yiga kuzabari maturamo. Nyona afuye rwante tinatunganju. Abwo kana ashumuka mutakubasa kugureje yo mucyara yabire naturamo. Akafrat ninga bakamba akafrat nakwa na hati bakakagura na hati bariomba bageze kutunga iki baza kutunga cyapa cyako. So ejo by that time wako bakaba batakaguza oba bakaba batakaguza kuba sita kari ande satani arrangement etari ya government direct konkati nabakatandika kuvuza kuba ba member bari yaho turumuntu tugeza kutunga cyapa chaka nyako konkano sita reza kaka housing corporation something like that. So sharaho kombe kenje yawo. Ha ekindi wayikora ki nayombekeje nanaha naho ko kwasiriho ibakangashaba bampe naho ukashaba naho bako. So hatu wagire njo ruguru na neji nayo wayombeka nayombekana niyo ya Ruganda. Okay. So ahi wagire kumurana byebe wabokozire ninga hariho binde bwabiro yine nabyo nkomuntu kwaba na saving. Hariho ubunandi ntebe nkana na tungaho proti nachashura no gucashurana kugeza nko kugiteza ibyapa naki konka nija nagira wawe nankize ekisige yagira mu interest nagirgamo nija na hari baranuka road aha na kwa top road nangwa nayo nateza plan nagira konka nayo naija yagira mu rwanje rwanyuma nyokundo businge bwanje nawe nagirgamo naguma nija na nyine akajwara aramakanisi nyine hakaduka numukatareka makanisi marketing nyine mu buduka. Ko wabo kwasiresha nabo ka watarwe ningendera mukama nankumira mazuma mwene hato bo humura 9 ukabo yetebekana isoto kumura abo kuba ubumwe abantu nabazamiramo ayebwa kugira ngo emyaka neza kwikana humura. So iyo kaba kwabo kitekateka ho wagira oti obwire bo kumura kuburashye n'intandikira hi iyo ko yetebekana isoto hati nkanye negenjo nyinejo yeruguru hari nyinejo yerugando nyineyo nkanyine yembi wo naje nimpikiraho kandi kanaguza akaduka kanagamba harimo akanisingi tijya kushikiraho hati kutandika kugira ngo tinyine hinkuza kandi amana gukora nshigine iwoka ukatandukota hati kunizire nashanga naga abanadizi project ya nadizero. Okay. Natandika office aho yanangwa ya bampango to providing services zo munadizi. Wagira connection n'abanadizi. Nkanyine bagurikacho office ahi nkabana abana ni proing assistant agurikacho office ahi nkamukaga. Okay. Veterinary assistant na veterinary officers ahi nkabana. Okay. Then na supplyinga bajango ukozo mahuri ngwe gombora ya ejejo muri Fort Potro nenda bara supplying ebihumi. Okay. Gendo ronde bihumi ozombarisa zombaro ronde bihumi opora twara yohereza staff abitwara nkanyi nabenjoki nyinabente nyinabempunu nyinabembuzi nyine iwe ronda barisa abo kubasa ku provide ninga share providers government abinko biguraho. Yes nderyombe mbitwara supplying omunadizi then nadize kwasinde ensashura nayo shashura niwo basa kushashura bari shashura ba staff banje echo wachikora kumara ubwire buri kwingana ki ngakora nacyo nija kushanshanju 2013 na narhamweni nomano zo mkintora cyakursia. Okay. Narachandisya konko ka wihiremo amagoba gawe nkanihiremo amagoba gangi
umwomo kakora mubihe bisya bitari hariye bwabo twiro nabyo manditi okay nkongera hato nkevya nagamba ya Rugando ngombeka w'empango nafurika narwo gumwe naguritaka nayombeko so nkaguritako kwe ishindi mwili byeshi nagura za motoka nashomesa abana bakuzire bakaba bakuzuro yes shomesa abana nakuzaga kushangwe nabana nkababirga yazo nabane bati mbwiriza zo muryebyo okay so kuwaruhire 2013 hatu wagira ngo waza gukora ki kunarihire najya ngo naza kuza nagambira cyabiro my wife ngo yafa 2013 so natandika kuja kuboneza hati najya ngo haka erikupangisa abantu bambagishisha yonere nk'ikishaka na improving diswa na improving kuri mu cyaro nibyebyo natandika kushitama of course nkai n'injiriyo byo kunywa naki nibigenda sente kurugaryari nejo shahe cyo kunywa tokakire kuraga ngira kukire kuri 2014 hakabaho cye cyafayo ecyakugira iso tumwene cyo kunywereka nkire kure mwene cyo najya ngo my wife akafa 2013 akarwara akabaho accident hakabaho omwa abana bitu nkaba hatakateka ingabye byenjaga naki nuwe yatumere no kufa yafugo mucyara in fact government ne aba nibajya ngo we amwisire chamaramani kandi kuyankwasireho nkansinzire cyo kuri Sunday mbyamire no mahawira amezi nkamukago mucyara fuire rumandi aho ndeba revelation katurun kaha mbene ko mugera kugera ndero ndyo mbwato nkaha hariyo hari ubwato hangu opposite side harga mwira kariya ngumshawo ni nkumanya nkukora tire for a long time ngeze ni nkureba kogiro buzubu onyeta nyija ubwato bwabuje actually ati nyija ubuzumbu kwihama ocheza ondekanga ko mwanya gwangi ochigara ko jero bundo nyeta bwijama twageze nkari njanku ubuzumbu kwihama konganje bukwihamo ondekanga kayo mbwe hati nija oyichirize obo wanje na nyombo wawe wabo tichirize to utargarka kugamba nanyo tindigarka kuyamba kandi utargarka kunyita okay it was a terrible ultimate in fact nyinakatabako ka ultimatum njya kwa kopojire nichers no mamu kama una na kwecho kandi agaraka kuyamba koraga so kuwahereze kutunga echo wasimko muchiroto nasimko muchiroto waishanga ngwanoroto nashangu nani konke chiroto chaba chagumizamu echo chiri in fact na terapna ni manyana bagambira kunajunwa na hati kuyihowe maso najuno Tushiriya ha program reba Ahindugire umujenyi witu no mwami Nsiimeki Enock montogo no bya agriculture kandi no muntu owarirensi akashemerwa konka aine ekitara cyaburije cyatugambira we akatunga umurumo esente zikabazuruho yazishemererwam zaho ubwire bwo kufuruka ko bwakire akafurukana n'inkuza zabire ziriyo mu compound yabe naturamo ikintu ecyo tinkumanye ko ukitekatekaho ko kare katugumize munembozi Kuruka yo mukahumuro turi hareba Ahindugire twinerwanya mahembe sako ero kushangwa headquarters zo mu Rwizwera kandi bine n'amataji mu Rukazo mu Rucenshama muri Mbara
nabakuhereza je uhereza no burungi naje mwandi okay then natandika kuronda omukyara manya life yakugumira wenka nkani nkimanka nkunagambira ndwara nani ndwara nashanga ntakuyabuza basanyenga nkarwaraho kansa bambi of the blood vessels mwana wari gichi tikwingana na neki yes then neza pressure na sukari na kandi basa nagambira abana mbanyikiriza obwo minhwairo mchara ari kuza kufa mukamwe n'abana bangahi twatwina abana mukaga hati ahiyagire kufera bakaba kuzire baherezo kushoma bamwe batungire n'amaka akaba batungira amaka batungire mirimo biyahogu wakozingire icyo nawe nwabirataka tungira umurimo abwo ibyabira rumwe byenjagana bihanabiya akishargaho yaterera natakiriyo mushoma bakamusiba oh sorry tumaragerezeho kumuto mu rehab bityonkaho hati uko se umuntu kakwita umuntu nabatakiri in your control government am taking over bamuto muchome nangwa twatesa nka family twamantuma followinga twashanga abantu bakugira ngo umwana karuha ka changingire kana kashe karigireyo kaye kwasize mukama twamwihayo naje nazo mu DPP twahandika n'abanyanya n'abakurube twamwihayo kuko twamwihere twafutura na waha yagaraka yakora almost the same thing attempting another murder oh dear hati bamugarrayo hatakiriyo so konko mwana ogwa kabashomire arukuza kutandika ibyo kutokozo akatungire degree munanka no mu IT oh really so mwen hato bwire bushikoshara kugira ngo condition yawe no yetengo mukazondisha omwihahi nka setting up committees nkina tyo mwena setting o more sense church mwena setting o ba friends nachi konga kukoranga korebye nija kumwiha from none of those committees wa mushangahi ben nkabadiyo naronze nari birabantu mwakar kasese mwari kabare mwari kampara nawe natungiro from those committees izo barumwe kunabire ninza kasese kuza kureba urumus kumarirana no gunawe naje ntireti me concentrate on this one nako munkombe umano wa munkombe operation cyangwa ngo biti ubona kugambira hari wabiri yangambira ati nyine sister biti orasho obukazo orambwine nda ati nyina my sister your sister di nzayo mushima murebo ubwo no kamugamba konga mbwingira ntugo abari abanatandikiye nabo kambira mbona agenda nabo konkira karingamba nako munkombe ngo nakurekire okay nkahindura motoka otyo nija nazayo yugo bari banga owo muntu yanyetire uranga wamurekire naje namwihibanda nashangana bari wishemwe nubwo wareba so we mukatunga abana ninga we imyaka noreka yagenzire twashara mukatugumiraho tokurogo muco wijaho akariyo mhara nakari no mhara mukuru yija n'umuhara okay mufamira banje bamwakira in fact she's taken as the last body ngoba kwamba juma wiwe ni last kubani wagumumuka okay so mbwenu abone bo bana bawe je niyo kayawe hatiwe na no mchara no mutura hamwenka numbaho muta mukiriya ha rent ya kaduka kawo mutawuni how are you surviving nagambira nyine pension muri ya pension yonka pension kashumchara tingu kuzebitoki okay nagambira obuduka bwanje mwari mbonde terasa ukasente
akakaje korebani nyamusente nkaba ndiyo muruti ninkunde eminekye munonga ngana napakinga motoka ndikurya eminekye iraka ryarwo mu maduka gari opposite ahari amaduka yaragira ngo ibi nakurabize mu bihandike kashe bitabo nimbitengo noza kubitera kashika niza gukora errors ngo errors tokuja kuzikora ngo errors ngo in fact actual negira ngo umubyange umunsi yanjye taba mu expert naritaba mu novice expert no kumanya byona novice no kumanya busha nkuyaho nyo unahindura udanda kuhindura expert naronda nakuhindura novice nkatera madamu namwe manya hari ikintu cyanya mumpandike ebinara birimo irako karhura kiriyari irikiriyari yes namutera kuzomche namdendi atubukiriyari agambira no bihandika kwiho ukinize nashitama ubu bwo ningambira ubwana ujya unishitamanya nimbandi yashitama orya computer yawe ya computer orhono handika so far published 2 and about 10 are in the line ewe nono handika harchi echo kubanza no kunajonorwe that is ultimatum yes accept and turn to me or else I will never ever listen to your cries anymore and I will never come to your help you yes accept and turn to me so you have turned it no ma statement za mukama accept and turn to me or else so if I accept and turn to you then the music will listen to my prayers so that was the first book accept and turn to me then kuna cherize umutego gukwandika gwagumza nimbasa kustama computer for 12 hours abantu babyakire bata babuguzire abantu bakagura abantu bakuhagira noraba abanya-Uganda mbakunda kushoma ucishangira utekintu abanya-Uganda bakunda kushoma kandi nje umwe na bachesinje power na injira na iteroho so ibimwe nkeshi cyo kubanza ibyo byo kubanza nkatera bitabo 500 bakagura nka 300 nangwe bimwe na abambaza Israel kuzo abafita Israel na batwara yabamwe bambaza hana kumembaza mbatwara konkana bimwe byagumaho ati echo shikachiri ngobuna gamba shikachiri okunajunurwe ati cha kabiri mwe niyo mpona naje shi stani ka tusisiri sasa stani ka sisiri mbweni ati ndomo situation stani atusisirichi atkozere hoki ekibe cyatkozere stani niki so mu kitabo cya kabiri I'm trying to identify nyenda koreka nyenda kusharinga na other people ebistani ebibyo byatukorire nijo naketire the man and power of darkness okumuntu anyangarizibwe stani yes bina rebindi niyenja koreka na bindi chakashatu ekini which I think should come out soon ningamba about tests and temptation in the Christian life then I think about sinning and sin sin and sinning then ekindi this one is muri nyankore biriye byo kubanza biri mu rujungu so hati cyumuce okachito muri nyankore tukurangiza kushandi ku nyankore konka the heading is in nyankore it is bandebe bata bandebe bata phenomenon in Christian perspective you know bandebe bata public opinion yes abantu bingi bisuru bandebe bata nkato kurya okay let me not use you oshanga umuntu abiri akahareveje habaho impinduka ayanga kugendana na lower situation ayenda ku maintaining a status oshanga ariko muibanja nandangwa maintaining group yabera ine azoma banza muhera yehanuka bandebe bata kunana mirinindi nyama emirundi eshatu esabiti bandebe batati ndakurya nyama to
yes bande batukunana ninywa bia bande batanywa waragi okay bande batukunabe ningendana so many women hati ningenda wizi nothing bande bata it has two ways it has its umwanya uguri advantageous uguru progressive umuntu wasabye ati bishi bandebe bata kunana benijwani pare ningwa hati bande umumpare ngufu hati ujuru mujinya yes okoro otunge mpare ningwa so that is the positive part ya yinkore ko mu kitabo echo okay then bandebe bata kunana benijwani pare hati nchijindi kanze kuyiba that is the negative part of it so bandebe bata hati ndiyo ningitomo Christian perspective omba kustayo bandebe bata netwareta mazum hati obwire bwagirana ubutfundaho kunkara barakureba barakwenda kwegaho bakabikira batanyensya umuntu akatebekana sato kumura kwe onkiwo korya horo kumangwa ka sente ka government nkija ka pensioni nobuka kubakata nobuka kucererwa oine obujubwa bwo kwihamu rent ebitoche ente bityo so umuntu akayitebekana sata kugira ngo bwire bwo misho kuburaze kwika bushanja yitekatekira hati echambiro tinkenze ikibaha abantu kora atandike gukora omanye ngo buto nekora bukuru otiba konkogire akwagumana osebingo nose nobuka kubakachi yes ngumano ka saving mazum abukuba ogwomo mugorho torkuja guma permanently echi choro mu stage yoro torkuja guma nguno situation is permanent so saving hokachi wareba umuntu aruguza kataka nibuka ko wanjye naguzire arwe prote akataka naguzire shinyo mutwaruguma mutumbe yebiri Bongakija nayongera so advice nko baha tokuja kurundana sente zo kuja kugurita karango mazum akora aboneka guri karabe kace kaguri nyenze ko kubonera hango waguzaka waguzakari no tungese nzo guri chango otarga y'ikintu okay so umuntu akaja no kugira ngo any time is a saving time utarinda ngo niza kusevinga naheza reducing habyo expenditure yawe change basa irgaha nankani irgaha echeshiringi kaga mu kwamaru mbene amaruhano yage agomtwaro chendesa ogira kwa saving abukwa tomorrow is coming yes I call it rainy day save for the rainy day kushimirwa ukabare jata imujitwazota obwiro bunarati ubwakare buriya kashitamarwa onywera umwanya gumwe mukamura baraba mumuzahare mbwenu nkandi gankabukarasa kurukabukarasa guza Kampala na mayiro 30 yes nkandi gabukarasa guza kunywa marwa Kampala marwa kagakunda nkagakunda okay konkati hate birebe mweneresha time yono gitwazota biriyo bota kibukora hati kwandika narha nzamahurre korora makuru kugira umwena yahora nawanditsa ninjira kuzomusauna nangwa no munanka ombiro bya kafyu nyonko yombekera ka steam bus kanja bwange aho muka karwa wane neze kakoreka okay so ejo niyo bwene naja ninza kwangwanda ntari mu fellowship eize ya chachi nari yo mu sero yitomu nimbandi akwandika nimbandi kuza kure umusabana nari kure wo mpira ninkunda kure wo mpira ogira na team yo hagira nimpagira Arsenal bare rumwe eri kushemize munonga ningashida best song ekeshongoro kimwe ninga ekikushemize kukirayo nikihejo oryo mu mikono ya Yesu tagira chatina
kanda muhumurira mu amarwa rukundo nakumara akunda mukamane kumara me I know God is all in all. Yes. Okay. In quotation imwe oba efumu ekigambo ky'obwengi ekyokunda munonga. Okay, ngona nagambire mbuto nekora bukuru ekindi wakutwaranye kiro omusima bwashisha otasima omuntu omukiri kugendanye kiro you must first get to morning you must get what you want za kumusima abakuba omwabantu nosima osimo tineshi watungira uhendero ine busha. Okay. Nakunda munonga munywani wanje ukunda program eji niyo watwegitaho umurundo gwo kubanza yebare kagira amagara kandi program Reeba Ahindugire yane tukibwaho rw'amahembe sako nandi bet Komujuni na nyine asafuturi yahebwa kandi omugenyi witu no mwami Enoch Nsiimeki muntogwa akakora bya agriculture omuntogu ya yetebekanisizo kumura kwe ya savinga kandi omuntogu no muhandikiwe bitabo no murokore no muhereza warahanga kandi nahandika nebitabo so embozi yerunungi ebyarabiremu nebyakozire nebigambo byenegishaha bitwegeraho cyango yebare munonga boguma and bet Komujuni ne asafuturi yahebwa na Gerard Katusabe Moses Rutebemberwa bagenzi bitu bona atimu ya Reeba Ahindugire mugumyo. Oriya TV West yagena program Reeba Ahindugire nakushimirwa munonga kandi nakutangira and bet Komujuni kandi program Reeba Ahindugire netukibwaho rw'amahembe sako erizoba na tunagenda hari munonga na norembo Rwampara as a matter of fact ndi hagati yo rembo ndi omwanya ugurukwetwa kacheka kana tayira omushija no mukazi we ogunayetwa omwami Enoch Nsiimeki kandi no retired agriculturalist no muhandiki w'ebitabo n'omuntu akozire ibintu bingi munonga yakozise n'omuntu aine embozi nungi reka mwakira ha program hati nenjango otandikireho twegambire gyo mubwijwire izina ryawe twakimanyire ngo noyetwa omwami Enoch konka tukamanyire ahantu bwo buhangwa bwawe nubwo buzarwa oyine ahanda hi wazarirwe wafurukira aha bwene tuwenda kukumanyaje hati nyonka zarwa omwangwa kweta rubingo omurutoma mu rw'amahembe. Oh really? Hey, okay. Niyo nazari twaheje twafurika twagaruko wituriya kasinga shema abazire bakabagabirwa wabo hari shema ati tata kwizira umunimbara kushoma kuyaheza bamuhereza yaba crack wagombora ya rw'amahembe kuyaguri yashwererayo ngiye abo mutura wokwe. Okay. So bazara nabana nyonga ndi ngomwana wa katano so nkana se myaka nk'etano abanya so bagura n'ikibanja batura konga bakuriya bari akasinga shema ngomba jangu bitomisha umwana witoga kaburoka kahabiroka bija batfurra kifuba bakija bamugambira ngenda ugenda twatenkoko twagire ibintu byona twatambura. Okay. Ugo koga rwa birozirwe ryari nkazarwa rw'enda na mukaga ana mukaga so mukarwa kashari oyine myaka nk'etano yes ubu nchimayisa ngo kota katandikira ishomero uwisha watandikira nkahi kumwahereze garko wanyu rya kasinga twagariye rya kasinga nkija natandikira mu cyaci turi bakweta kirundo kumushema shupshema umwaka gwa 5 na tinka 5 na mukago kwe. Okay. Na mukaga
nashoma icyo kubanza twaze cya school nashoma icyo kubanza twabuzwa ngo nzo primary rya Kasinga nagwa umwaka wo kubanza nagwa nagaka na repeatinga naka nahingura bantwara rya Kasinga primary 1 oshomaye bina bingahi nashomera P1 P2 P3 P4 P5 P6 okay wirobwe sisime kane chikoma cha mkaga ene koma cha mkaga naheza in fact nakoraje nkaba muri nkore yo no wene shudin nkaba wakabira muri nkore yone kwa botar kubi okay then nazambara high school junior junior 1 junior 2 okay kono ndikuzo junior 1 obo taragarishire kudabura hand hona wagenda je straight okay in fact najiro junior 1 mbaraskure kane nergom bya junior kuzombya sini in fact tiro junior 1 baraskure kero already in senior 1 2 and 3 in junior 1 and 2 then senior 1 2 3 kutwari in fact in junior 1 junior 2 junior 1 yaho kutwari junior 2 junior 2 yaho baraskure yawe sini so kuna junior 2 narga tenaza mu senior ya Ambara high school naza ntari school bwencho taragumize mu cyumwe Ambara high school kayabire ushomereye bina binga ati Ambara high school kabaine senior 1 2 3 4 konko kwentari in up to 6 okay so I was looking forward kugira ngo ngende kuzo mu 6 warga kuriya 4 ya kuriya n'ikiri ize kuzo mu 6 okay kandi academically inter school was a bit high academic value okay so ozantari nazantari washomera yesini yakangaye senior 1 senior 2 kutatu yo senior 2 baja government haro amashomero ageronzira amashomera no mu Uganda yona age kwenda abana bakore senior living exams ibambeta Cambridge bajikora senior 3 atyo ntare budo gayaza ubiri n'amagunga tingma basari so batugambira tuyo senior 2 ngo senior 3 mwe tukuzakora ibya senior 4 ntuzako bikora nabari already senior 4 kutazo senior 3 twabikora nashanga nizo senior 5 4 najiguruka bitiyo waza tinyenye nkatu abinje in fact abinje twatu no senior 3 bakaguruka bazo senior 5 twashanga nababira uri senior 4 twazo mu 5 twena bamo okay so wagaruka ntare ninga wazo mushemeri nagumantare okay washoma senior 5 na 6 senior 5 and senior 6 zahwa watora hi kizahwa na za makerere ugwe kaguri umwaka gwari yari makerere nkazayo rukumyo rwenda nshanju okay waza makerere kora koschi agurkarcha nico wabota hano yetenga ahabwenshi washaziriho kora agriculture mwenu ho umwana kandi akora agriculture makerere ariko gaza Rwamparoku mwenu kamure barsmati hariyo arukutaya abagezi bemba inter school namura nakunda agriculture najikunda kandi mwenu ndeba achiba natugambira yachije umwatweta tugambira tuganiramo habwa that boy nakunda agriculture okay so aha level coin combination chiningo bwiro webi bukabitaruho nkakora biology geography na chemistry kori mu science pure kandi ganyo jirota so waza campus waza makerere waza kora agriculture yes wajikore myaka engahi nshanju na gumwe nshanju mwe atkamana nshanju ne 3 uko kanogenda utandika
half of the year. So nshanjure shatubwe na qualifying with BSc agric. Okay. Kwaragayo habaho ki wirobwe bakamba ba postinga mukamza kuronda emirimo mwasitwaza abonwe emirimo ka twabe turi ngo musenia mu Sadia oreba nkaba estate owners abahindi bize kuronda abana bakora bari kweza gukora okay shenga bana mbabahana yikiriza bomana moto ngarahiza aze gukora. So it was by then it was still okay. Emirimo ikero konkanyoye kana shomwa agriculture kana kunda agriculture mechanization ebya tractor nabiha and hakar home shomesa wo mujungu wo mu America yandangwa Antware kuza gukora masters wo agriculture engineering. Okay. Kontwara Beirut. There was a American University of Beirut. Mbweni ya jangungume a University Farm ariona preparing ebyo. So kuna herze bampereza omurimo nka demonstrator omu bya agriculture kwegisa abantu kuvuga karashita abandi ababiri bari nyuma. So ndontegereze ngunze nze kuza kushomokwe. Okay. Konka ngekeri nshanjunena haba hortaro Beirut no shitejo ezo programu America bakaba tachineyo ejo program yafa na university no shitiba chingo rutaro rwaji destroyinga na ninjira think machabeho byaba bitumbweni yangambara tenorebe biriho tibyakibasika. So nazo hati nazo public service. Okay. Nashaba yomurumo. Okay. So wakora bakohereza nkahi kinajo public service banyoza kushomesa Bukarasa agriculture college. Okay. Nkomushomesa. Wazayo washomesa naze nashomesa wamara ubwire burkwingana ki nkazayo mshajune 5 nashomesa obwemirimo yabireho ekaberye okushomesa ninga just okano kundo kushomesa nkani kundo kushomesa abakwaka nkani akinabe nagire mu kuza kuriya kongera kushoma master nkajya naguma mu environment yo kushomesa basa kugumiza mutunge chance yo kuza kushoma ahandi. Konka tichabacho nashomesa sanju na netano sanju mukali sanju mnana sanju na mwenda kijana rigakina nemwe. Okay. Ko kwijuka je mushara go gukubanza kangu ingana ki baheza kohereza okwe uryo munyeto rugira university ora gutari gashiringira 10 kazabeze sente nyingi zigaziri nyingi okano basa kuzikozesa muka bintu biri kwingana ki nishiko umfarisi gwa inji mukaga kwagura shiringi shinji nkashatu otyo umfarasi nugura shinji ashatu umushara watunga nka 10 ay ezo sente zikaziri nyingi kongambwe ni shomenariat shomenariat bakamba kuhereza buri kintu cyona ko kwijuka je muri ejo myaka mukagoke korra muki nkashwera mukunga nkashwera esente zone zuwatunjira ukashwezo mukazi cyonka cyakomaho abukoze sente zikazi nyingi njo nagamba sente kuzaba zabura umugasho zaba nyingi no manya mbagira ngo emkone myeremwa stane nagirondera ki bashimanye wagire mkone myeremwa stane nagirondera emirimo. Okay, emkone myeremwa stane negirondera emirimo tukamya sente ezo okanonywaho aya yankaninywa nkaninywa ndinyenka nanywa right nanywa left na bintu byaba bingi ushanga mwenje gwanura esente zuriho nezo gukora busha sente ziriho ebindi ebyabojo no manyanke ebyo mwen hatunyono rebe kizo butindo mojo ebyabojo tinkumanya so ushanga ryo mwenje ubutkantinywa nanga Bukarasa ryo rwero
woburenze mbwenu konywa waraji konywa bia konywa marwa konywa okwete konywa munanasi umunanasi kagwa hanjire umunanasi ni drink ya kare na kare okay so tukanywa sente okora ryari tukatushomesa so bwotashomesa akasheke ka shikashayi 11 mwena group murundo kamwambuka abuseri akasheke kanyarenje no mugayunye kiro mukasheshe mushomesa mwayiza mugenda okay omyaka mukaga washanga ngonywira marwa kunka namarwa nyine n'umukazi nabana nkanasya unka babiri konkiwe no mukazi rayifekere nungi ninga just musinzire sente njikere nungi abo kuba taruki yabe narakinga nanyitaje nanirakinga tukija kureba bwa that situation twargayo hatkumarigireyo mwaza ikandi hakabaho cyo cyabihireyo icyatuhireyo mwenu urutaro rwanshanje na mwenda okay rwija rwa Tanzania urutaro rubaho barwana turatandikira za masako kuzana kaza rukayazi bakwata Kampala ito kandi yon guru road yes abasirikare bakwiruka no bakona kamba za that side habo kunyangara twabarute twaheze kwata Kampala bamara nkam amazing kana bakiri mu Kampala batatangiye ku expanding ito twaguma under the previous regime sotovu so twanyangara so kubaheze kwija Tanzania kubya kubaheza kurabaho natwe twabarubareted najya ndibishaka nje ndafutaha life yawe nho wijicire ngo shimeye kutaha shimeye kutaha ubwo mukato yene korireyo okay hati inshaba nankani inshaba transfer okanoji headquarters tukazi ntebe no turi bukarase konkekaira under the Ministry of Agriculture okay so that ntebe inshaba transfer mbagami myaka inkozire nace ngoshikire ntikasho mcyara wanje mcyara shina mukamukora nawe okay hati we kuya hereze kushoma kuyatungire diploma yagumaho bamuhereza bwa assistant lecturer nyondi lecturer bukarasa okay sombwe twatanga kutura hamwe mwene wa mugambire zo mbwijwire so iwe okabori umushomesa we ukamushangaho ari assistant lecturer tikija kita nkabandi umushomesa we kungambwe kuyahereze kuya qualifying kuya assistant lecturer then mwe twatandika kwenda kumanyana obu yaba ari omwe gitoyine cyo wabora rebire kota kumanya kari ngani mureba ari omweje nkabandi atine cyangwa cyaro kumanyisaho okay so kuyahereze kubo omweje samjenzu wawe watandika kumureba mu muramo natanga kumureba mu muramo yisi natanga kumureba yes twatandika kutura hamwe ukakosa kudichiko mu attracting niwo mwenka omnyeto wabiraho hakaharuho ki ecyakuretire yakwikiriza ngo muture hamwe ninjira nkamushemeza akandeba nawe yanjyaye yankunda kandi nanyo namukunda twakundana iwo ko kunda bishike ba muringo ki bashiki bahango bari kiyafuru okay kandi washanga na qualifying nje tura hamwe bakabaza kumuha ejo nka assistant lecturer anje tije tura hamwe kandi munju ntamunyenka kumara ibyo myaka ngwini yatahama it was okay so kushaba transfer yes kuba jimpa kungira kandi nyine yo mu cyara ngo mu cyara tukuma transfer kuyombaze mu gitwe intention yanjye kerwa ngo amweru kuturiza nagita zo gitura witri yakasinga shukushema hati bantamwe cyo tubasa kumuhereza transfer mutagisirwe
bakaba tina assurance yona ngo no mukazi wawe utarwanyikire hati abantu bahungira mu office ba hati nagiturwaye nyishyere zatumureho ntugaruka